بستی چینا سر بستی به ما افشین از رابوسان دنگ گل دنگ کردستانی جناب نانوچیان رادیو دنگ گلدن مشکو دارین هجا ایرو 19 کانون 2024 پیشم بروکسل ساعت 12 لامد 14 امن نوچین دنوا روژه ده پیشکش بکن پیشی چند سر نوچین من گندن کوبانه بسی هایان هاتم بمب باران کرن بردف که یه پگه گود ام یکانه هزه کو به دست گل هاتن آوا کرن گریلا تیوی دیمنه چالاکین هوایی و اشامت مشا چاری سریا دموکراتیک و آزادی گیشت ادنه دارازا ترک اندامن دایشه یک 45 کس کشتن به dizi serbest بردا وزیر آلمانیا و وزیر بریه ایتالیا گوت و امرو جواب پاریزن دوباره دمشقدارین هجم دست به برفریان و چین خودکین گندن کوبانه بسی هایین دولت ترک هات بمب باران کرن دولت ترک ها داگر کر به بالافریقیا بیمرو آ بمب بار کری سی ها گندکی کوبانه بمب باران کر بمبل گنده کوشکار ال روشلات کوبانه هات باراندن گنده متین و قاده که دنابرا گنده انگریک و شاشجی هات بمب باران کرن لقامش لوی کنخبات اینسیاتیفا گل آسر بقایا کردی هات دست بیکرن کنخبات لحولا زانایا باجاره قامش لوی دست بیکر ده کنخبات ده اندام پارتی سیاسی PNK و NKS روشنبیر نویسکار تفگرین سیاسی کردی نونر مجلس سوریه دموکراتیک مسده آماده نه لگوری کمیته آماده کار کنخبات ده کنخبات ده درباره bu hertinin Suriye gefen devlet atıkada dagirker enedici herem abakur uşatı Suriye nikaş benkirin. بردف که YPG سیامند علی امیکانه هیزین کو به دستگل هاتنه آوای کرن گلی هرمی شخو بری بپاراستن بو راستی ایریشن گلی گروپین چته هات ج قاعده جبهه النصره ج داعشی جبروی که گلی کرد خواست خوب پارێزی پێویستی هاتیتن گو ئەv برنگێکی خۆزایی ئەv هێز خورتر بوو مەستر بوو واکە چوو خۆرتا خوا مەزن کردن خوا بچەک کردن و ئیدیژی یەک هەگێ ئاوا کردن خودی هەری تەجریبا مەزنەش بێ گۆ ئاواکردنە سووریەکی نو حکوومەتە هەری گەڤن گۆنال سەر خاکە سووری 2011 دەستێک گەل هاتیە هەلبژارتن ڕێبەریە خۆسەرە یەکی نێو و ئاردێشە هەری به دسپلین و منظم و دبی برسفش بوی خونین گل او چی دیسه ارتش همه تشتکی گناهات آوا کرن گرک لسروی اساسی به آوا کرن جبروی که اف گوتنین گو یه پگه گرک خود تصفیه بکی وی دمی گلک تی تصفیه کرن یعنی جواکک تی تصفیه کرن جواکک به رومت دمینه به خون دمینه دیسه وی درین کوچبریه و درین رفه و اینا وکرن اساس برجواندی دولت ترک اوه نه یا پگه تنه او دخوازه یا پگهش هولی رابه داگو بکیف آخوا براحتی آخوا وی گل پرچقینه اگر پرسکره که کوینا که بگلی کرد راه پیوسته حکام فیدان الهندوری خواه بناره الهندوری ترکیه و باکوری کردستانی بناره لور پرسکره که کرد چاره سر بکی نه پرسکره که خویش در و بابجی لسر خاکا سوری حاول دانه ويا جو ايرو دوسيا سوري انشي حتى حكومته وجواكا سوري بكبي لا بيودا دا قول غوري خا ديزاين كي بده سوري بروي قلبي قبولناك يعني او بريار اما تنينينا ام تنين خدي او بريار كانجي ام تشك راكن انا ام تشك دينن انا ام شربكن ام راوستن يا بهجي برسفا قله
گل چه برسوی بده امی رز جبوی گل خوی سوری تواهی بدن او مجاری که هندریه گل سوریه فرماندارا اینیا قرقوزاغی گوتن امره کوبانی شردکن ایریش لورتا ترکیه داگیرکار یعنی سر گوندوارن کوبانی دوام دکله هم بریوان ایریشان شروان قصیده برسوین تو ددن داگیرکاران درباره وی برخوادانه ده یک جی فرماندارا اینیا قرقوزاغی روش انگیزک جی کامریان را آخوین روش انگیزکانی زمان کل گیره قرقوزاغ او بندا تشرینه شرکه به هم پاتمه شاندن و گود هولین مبله هنگی تیتکوشن به جسارت که مزن نهشتن من بوست که که و هرمامه داگیرکاران به تکنیکا پیشکتی چکن گران ایریش گرن او خوسترمه دور پیش بکن لی ام به اراده اخوال هم بری وان سکنن تنه یک جمعه بمینه جی ام و داگیرکاری قبول نکن ام آماده نه ده هر آلیده برسوا دجمن بدن روش انگیزک دا خفتن اخواده قالا گرینگی آوی هرمید که او هاد بیشه اما حتی نفس خواه داوی شعر بکن تشتکی لی پیشی آمه بسکنه نینه جبو گل اولاتی خواه بپارزن جان جیبه امه بدن روز انگلیسیک داویان نرخاندن خود اف بانک لگلن با کروشاتی سوریه کر دوی گلمه به هر اوی پشکریه بده قصده جنن جوان دوی وی روشی تحمیل نکن او جاوه خواه جیره نگرن گریلا تیوی دیمنه چالاکین هوایی و شان لهرمن پاراسنا مدیای گریلا لرخ چالاکی بجاهیین هوایی جی بدیج آتش آترقا داگیر کر لدارتخن یکینه شید دوان زنار او آخین موش با آمورین هوایی در بنگران داگیر کران دخن گریلا تیوی دیمنه 8 چالاکین جدایین یکینه شید آخین موش وشان دوان چالاکیان دگلک چپر و آمور نشکرین ارتش آترقا داگیر کرد که بخاندن ev çalaki dınabera 6 و 16 palmede لقادا برخدا یا هرم شهید دلیل آرو جوای زابه بکاتیه جی فرماندار قصیده عزیز عرب شهید بو نویندار آگاهاندون و چپمنیا هیزن سوریه دموکراتیک قصیده درباره ناسنامه فرماندار عزیز عرب لدا خویانی اکتا لدا خویانی قصیده دهات گوتن هیزن دولت آترکا داگیر که روچی تینوی ده چند روژین بریده هودا چمه فراته در باس بکن پراقرا قوزاق و بنداوا تشنه کنترول بکن لی او راستی برخودانا لهنگیان شروان قصیده به تیبت شروان میسالشگریان من بیچیاتن فرماندار عزیز عرب فرماندار لیوا شهید شروان بو حتی کلیا داوی لهم بری چتین داگیر کریا ترسکینی برخودانه که لهنگی را برکر هر واحد یار کرن کو شهید عزیز عرب جمالباته که ولات پاریس جباجار من بچه شهید عزیز عرب 2013 ده تبلیغ پگه بو پرورده لشکری bir دوزی و سیاسی ورگرد عزیز عرب دیجی ریخستنا داعش ترور داعشی بشتاری گلک پنگاوان بو او به تیبت برخودانا کوبانه یا 2014 ده هر وا بشتاری پنگاوا رزگار کنا گری سپی بو ده 2016 ده بشتاری پنگاوا رزگار کنا باجار من بیچو گوندوارین وی بو هری داویجی لدیجی ایریشن دولتات قاداگیر کرو چتین و بشتاری پنگاوا پاراسلا پرا قرا قوزاقی بو قصیده دا خویانی خود سرساقی جمالباتا شهید عزیز او توای مالبات شهیدان رکر آگاهی لسر ناسنامه شهید بوهایه رائیت رجب الشیخ به ناسناو عزیز عرب ناوی دایک سفیه ناوی باو رجب لمن میچه دایک بویه ده و کانونه ده لمن بچ پرا قرا قوزاقی شهید بو قصده هری داوی سوزا تولهلدان دا او گود اوی به اصرار و تکوشینه که مزن هیوی و آرمانجن شهیدان این ولاته که آزاد پیک بینن روسپین عشیرن عربان گوتن کس نکاره براتیا کرد و عربان خرابه که شیخ و روسپین ایلن عربان ایلن کانتونا جزره درباره ایریشن دولتا ترک تاخوین شیخ عشیره ابو شیخ عدنان الجدان و هد بیشه فتنه رازاییه و یک و هشیار بکه لانتا خوده لیبه ام آمادن لکله کپی کاتین خوین دن جبو پاراسنا رومتا خواه خاک و گل خواه فداکاریه بکن کسین هاو ددن هرم ویران بکن و آرامی تیک ببند جواک آمده نای قبول کنن احمد الزراوی یجی عشیره بگاره یا باجار حسک یجی آخوی گود ام دنوا خاطر بیجن خال و خوهرزی او یک نیشان براتیا خورد آدنا برا کردان و عربان ده جیانا ما به هفریه بی هف تو واته آوینینه جروسپیان عشیره الساده الطوفانیان محمد
احمد العلی جی وهاد بیجه اما به همو هیزاخواه و براتی بپارێزن و رێ نەدن ku tu kez me parçe bike. Hevgirtina dinabera pêkhatiyan de yekane riya parastina aramiya herêmê ye. Çalakya rûnişte ya li pêş ya netewêniyek bûyî rehê berxwedana Kobanê ve hemû êrîşan têk bibe. Kurdistanê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Po ji 25 Çilê 2021 ve her roja çarşemê li qada nasyonel a li pêş avaya netewêniyek bû ya li Cenevreyê çalakya rûniştê pêktînin. Çalakya vê hefteyê di şahsê qehremanên de êrişên Dewleta Tirka dagirker û çêtiyên wê de şehîd bûne bi rêzgirtinê dest pê kir. Pişre li ser navê Komîteya Çalakî a Cenevreyê Ramazan Kızıl Kurt axivî. Li ser navê Komîteya Çalakî ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurt re çareserî Veysel Kuş Kanat daxuyanî xwend. Kerem bikin. Emek çalakvanên Cenevre destpêkê da ku li îro li greva İraniyê berxwedanekî dîrokî de meşandin rêberên rêberan seroka po silav dikin. û her wa dîsa ku li îro li qadê parastinên medya ku li hemberî dagirkerî û sîxurê wan û hevkarê wan berxwedanekî dîrokî din meşandin em berxwedana qehremanên gerîlayên azadiyê Kurdistan em silav dikin. Şêrvanê Qesedê em silav dikin û berxwedana we pîroz dikin. Her wa tê zanî ku armanca vê çalakiya me sedema vê çalakiya me rêber Apo dibin têçîtayê bi salan e. Ji ber wî jî em wek çalakvanên Cenevre her roja çarşemê çalakiya xwe li bin dardixînin û em bangewaziya xwe ji bo spîtî ji bo netewek bûyî ji bo Parlamenta Avrupa ji bo dadgeha mavê mirova dikin dibêjin karê xwe cî bînin. Eşkere ku dagirkeriya Tirk vê nasekine û niha ji planê êrîşa li ser bajarê Kobanê dike. Heta plana tevlêkirin û dagirkirina hemû axa Sûriyê jî heye. Ji ber vê çendê gelek leşker û çeteyên wî bi çekên xwe yên giran li tevayî heremê bi taybetî li Kobanê ji bo êrîşan amade dike. Her wa êrîş û gefên xwe her roj didomînin. Meşa çareseriya demokratik û azadiyê gihîşt Edeneyê platforma saziyên demokratik di çarçoyê kampanya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurt re çareseriya demokratik ji Ahmedê ber bi Ankara'ya ve Meşa çareseriya demokratik û azadiyê dan dest pê kirin. Meşvan gihîştin Edeneyê. Bi sedan kesên li Xeçereya, Karasuyê ya Taxa, Dağlıoğlu ya navçeya Seyhanê hatin gel her li defê xistin û govendgirê dan. Welatiyan bênaber duruşmeyên bi jî berxwedana Rojava û her der Rojava her der berxwedan bers kir. Meşvan ji vir ber bi parka jinan a heşt adarê ve meşiyan û daxuyanî dan. Li wergeha penaberan Aşiyet Rûstem Cudî Maxmûrê nûbeta ji bo azadiya rêbera Po di roja 518 de dudome. Koma 322 bi merasimeke nûbet dewir kir. Beriya ku çalakî were dewirgirtin ji bo tevayî canguriyên azadiya Kurdistanê rêz hat girtin. Piştî rêzgirtinê li ser navê Koma 301 Yemîn Solsingever daxuyanî xwend. Merasim bi dewirgirtina Koma 302 Yemîn û duruşmeyan bi dawî bû. پرگالا تجرید و اشکنجه یا امرالیه اف 26 سالن بین اوبر دو مشر نچاره سرکرین سیاست اقرکرین جب ربازین جدا دوام کریه سیستم امرالی چقا جب حقوق دور کتب جی اوقاس پولیتیک سیاسیه راشا امرالی براشا رشلات نوین و کردان و گریدایه جبر و صدم راکرین تجرید ل امرالی گل گرینگه هوجه او دخواست کی سرکه بیجی سرک آپو به سرک جان نابه بیجی سرک آپو Nepêkanina mafê hêviyê li dijî qedexe îşkenceya Parêzer Azad Akbulut têkîlarî pergala qirkirin û îşkenceyê axivî Akbulut û dibêje. Mafê hêviyê mafeke hukukû însaniyê û nabe ku werê asten kirin. Tirkiye mecbûr e di qanûna înfazê de serrastkirineke bike astengiyên li pêşiya mafê hêviyê rake. Divê Tirkiye şeşemîn protokola DMM bi cih bîne. Eger Tirkiye pirsgirêkê çareser neke wê
سی کریاران وره پارێزەر ئاکبلوت هەری داوی ئەف تشکوتن ڕەوشا تورکیەیە ئیرۆ لە دژی ڕێگەزێکە وەکەویە ڕێگەزە نەوەکەویەیە و ناکۆکیەکێ جدیە ئەز وەکە پارێزەرێکی دخوازم بالێ بکشنم سەر تێجیتە و پۆلیتیکەیەن فاشیست ji bo aştiya civakî divê rêz li qanûn û mafê mirovan re werêgirtin. Profesör Doktor Doğu Ergil got Tirkiye mecbur e rêveberiya xwe ser a li Sûriyê qebûl bike. Profesör Doğu Ergil têkildarê Pirsgirêka Kurd û geşedanên li Rojhilata Navîn ji Ajansa Mezopotamyê re axivî. Ergil daxaftina xwe de balkişan servan xalan. Projeyên enerjiyê yên Çînê DYA û Ewropayê nû hene. Tirkiye û Iraq jî cuda ketine nava hevildanan. Mijar jî rêya enerjî û bazirganiyê ye. Di vê pêvajoyê de em dibînin ku aktorên berê dewlet bûn, lê lewaz û qels bûne û nikarin pirsgirêkê nav xwe çareser bikin. Êdî pêdivî bi pergaleke pir alî û pir çandî heye. Piraniya dewletên li Rojhilata Navîn jî gelên cuda di nava xwe de dihewînin. Ez ji van re dibêjim yekîneyên siyasî, nabêjim dewlet. Ji bo vê jî herêmên xweser dikare bênavakirin. Doğu Ergil ji bo geşedanên li Sûriyê jî got ku rewşeke zêde nediyar heye û wiha dewam kir. Ev rewş ne bi destê gelên Sûriyê, bi müdaxaleyên derve çêbû. Niha rêxistineke di lîsteya terorê de cih digire ketiye Şamê û bûye desilatar. Ev jî encama nakokiyan e. Yekane hêza ku nakokî rakirine jî Kurdin. Tirkiye ji Kurdan ditirse. Leşûna daxwazên Kurdan çareser bike, wan weke talûke dibîne û êrişî wan dike. Tirkiye bixwaze nexwaze wê Kurd bi rêveberiya xweseriya demokratîk de bi ser bikevin û sîstema wan jî wê bibe bingeha paşeroja Sûriya Demokratîk. Profesör Doğu Ergil têkildarî Banka Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli jî ev nirxandin kirin. Êdî fêm kirin ku ew nikarin PKK tune bikin. Dizanin ku li Sûriyê jî statûyeke Kurdan çêbibe. Ji ber van fikaran jî Tirkiye dixwaze PKK bê bandor bike. Dibêjin Qeywê Öcalan PKK bidawî bike, PYD bidawî bike, Kurdên li Sûriyê jî bidawî bike. Ev xeyalan dibînin. Abdullah Öcalan siyasetmedarekî fîlozof e û tekoşîneke fikrî û fîzîkî dike. Ne pêkane ku Öcalan bi ya wan bike û li gorî wan hereket bike. Em ê di pêşerojê de bibînin, hêzên global dixwazin Sûriyê dabeş bikin. İsraîl wê dest deyne serfiraniya Sûriyê û bibe hevkarê Kurdan. Heke li Sûriyê rêveberiyeke xweser çêbe, Tirkiye jî wê mecbûr bibe ku bi wan re rûne û li hev bike. Ergil axaftina xwe wiha bidawî kir. Herêma Federal ya Kurdistanê niha hevkarê herî başiyê Tirkiyeyê û mecbûr e li Sûriyê jî rêveberiya xweser ya Kurdan qebûl bike. Nîvê şêniya Kurdên li Tirkiyê ne û wê mecbûr bibe nasname û zimanên Kurdên navxwe jî qebûl bike. Daraza Türk endamên Daişê yê 45 kes qetil kirin bi dizî serbest berdan. 6 çeteyên Daişê di 26 Hezîrana 2016 de li balafirgeha Atatürkê ya İstanbulê êriş pêkanîn û 45 kes kuştin. 6 çete ji aliyê Daraza Türk ve bi cezayê 45 caran heta girtinê ceza kirin. Televizyona Nû Haber ragihand ku desthilatdarî AKP û Serokkomar Rêvî Erdoğan 6 çeteyên Daişê li ser biryara Sêmîn Daîre Ceza ya Dadgeha Bilind hatine berdan. Bahane berdana çeteyên Daişê jî li şûna ku cezayekî adîl yê li gorî heqaniyetê bêkirin bi bahaneyên kêm di radeya tunekirinê de ketine xeletiyê û cezayekî zêdehatiyê dayîn di 12 kanûnê de hatin taliyê kirin. Ev mijar di Parlamenta Tirkiyeyê jî bû sedema nîqaşên mezin. Ji sedema ku parlamenterên CHP ev mijar kirin rojevê parlamenterên AKP êrişî wan kirin û pevçûneke mezin derket. Li Avrupayê banka mezinkirina berxwedanê hatkirin li sê bajarên cuda di çalakiyan da bank hate kirin ku êrişên dewleta Tirkiye dagirker ên li ser Bakur û Şatê Sûriyê bêne rawestandin û berxwedana Rojava hat silav kirin. Li bajarê Göttingen ê Almanyayê ji bo şermezarkirina êrişên dagirkeriyê ên li ser Bakur û Şatê Sûriyê meşek hate darxistin. Meş bi pêşengiya Defend Rojava û navên da Civaka Kurta Demokratîk a Göttingenê hate li darxistin. Di meşê de ev bank hate kirin. Bila dewleta Tirk destê xwe ji Rojava vekişîne
Rojava ve ji faşizme be goristan. Tevgera ciwanên şoreşger bi heman armancê li îstasyona trênê mîtingek li darxist. Li Çalakiyê de bank li ciwanên Kurd hate kirin ku berxwedana li dijî êrişên dagirkeriyê mezin bikin. Êrişên dagirkerî li bajarê Loven ê Belçîkayê jî bi mîtingekê hat şermezar kirin. Di Çalakiyê de piştgirî jî gel û berxwedêrên Rojava re hat dayîn û hat xwestin dasta navnê teweyî de zextê li dewleta Tirk were kirin. Wezîrê Berê İtalyayê got Rojava ji bo mirovaniya mîrateyê dibe emrabin serpiyan. Wezîrê Berê piştgiriya civakiya İtalya Paul Ferrero derbarê geşedanên li Sûriye û êrişên li ser Kurdan ji anê feraxivî. Ferrero wiha dipêje İsraîlê hemû girên Golanê û herêmên cîraniyên Lübnanê dagir kirine. Tirkiye jî li Bakurê Sûriyê gelek bajar û navçe dagir kirin. Desthilatdariya nû ya li Sûriyê wê nikaribe van hêzan ji xaka Sûriyê derxîne. Ferrero balê dikişine ser rista pergala Rojava ya di Yekîtiya Sûriyê de û dibêje projeya tunekirina Sûriyê di pratîkê de ye û ji bo paşerojên Sûriyê yekane model pergala Rojava ye. Rojava ji bo mirovaniya mîrateyeke û divê were parastin. Paola Ferrora dibêje ku Tirkiye li pey pêkarîna siyaseta Osmaniye û wiha dewam dike. Ev siyaset di şerê yekemiyê cîhanê de hatiye mahkûmkirin ev siyasetê paşverû bi ser nakeve. Ferrora dibêje ew ê zextê li Tirkiye jî li Amerîkayê jî bikin û dibêje gelê Kurd di heman demê de vîzyoneke gerdûnî pêşkêş dike. Ferrora wiha bi dawî dike. Kobane sembola berxwedanê ye û ew ê destûrê nedin ku sembol tune bikin. Ji bo vê sembola mirovaniye em ê Rojava biparîsin. Meclisa Federalê Almanyayê bi mijara Sûriyê civînek taybet çêkir. Li destpêka civînê de Wezîrekarê Derveyê Almanyayê Annalena Baerbock axivî. Baerbock destşankir ku divê li Sûriyê davakirina hikûmeta nû de hemû pêkhatê cî bigire. Baerbock bi taybetî jî balkişan ser rewşa Kurdan her wiha tehdîdên dewleta Tirk û wiha dibêje. Almanya gumanên ewlekariyê Tirkiye fêm dike lê hewdanên ku dixwazin wan gumanan bi operasyonên leşkerî bidawî bike wê aştî û aramiya li herêmê hîn bi zortir bike. Kurd hîn jî ji aliyê Tirkiye ve tên hedefkirtin. Kurdên li herêmê wekî Almanyayê parçeyeke koalîsyona dijî Daişê ne. Lewma çareseriyeke ku Kurd jî di nav de ji bo peşeroja Sûriyê giring e. Anewla Borg-Bols anî ziman ku ji ewlekariya wan anetewî jî giring e ku hemû komên li Sûriyê tevlî pêvajiyê bên kirin û wiha got. Ez ê ziyareta xwe ya ji bo Tirkiyeyê ku dê roja înê pêk were de vê mijarê bi zelalî bînim ziman. Eger em berê xwe bidin aliyên cuda ez qet bawer nakim ku dêriya aştiyê ve bibe. Yekîtiya Avrupayê di serdeman û de li paytexta Brükselê lûtke lîderan li dar dixe. Lîderên 27 welatên Yekîtiya Alîkariya Ukraynayê dest guhertinê rêveberiya Sûriye protestoyên li Gürcistanê polîtikaya nû ya koçberiyê û vegera Donald Trump û serokatiya Amerîkayê nîqaş dikin. Anton Kostenko diyeke kanûnê de serokatiya Konseyê Yekîtiya Avrupayê dewirstan yekem carê ve serokatiya lûtkeyê bike. Serokkomara Fransayê Emmanuel Macron ji ber sedema firtûneya Sihidoyê ya ku nêzî grava Mayatoyê dibe beşdarî lûtkeyê nabe. Hat ragihandin ku Serokwezîra Almanyayê Olaf Scholz wê wî temsîl bike. Li gel ku di rojeva lûtkeyê de gelek mijar hene jî nayê payîn ku pêşteçûnek çê bibe. Yekîtiya Avrupayê di pêvajoyeke nezelar re derbas dibe. Lewma jî tê payîn ku hevdîtinên wê pêk werin daxwaz dikin ku xebatên di asta jêrîn de saxlamtir bikin. Rojevên îrûyên rojnameyên Erebî cih dane rewşa Sûriye rojnameya Şerq el Ewset nûçeyeke bi ser navê gelo sendroma sala 1979 hatiye Şamê weşand. Di nûçeyê de û hatiye gotin. Piraniya herêmê ji ber tundrewiya ku di sala 1979 de dest pê kir zehmetî kişandin. Wê salê Ayatullah Xumeyni hat serdesthilatê û rejimeke tundrew a teokratîk damizrand û bandora xwe li seranserê herêmê belav kir. Ev
ev rewş di salên 1990 de derbasî nava civakên Ereban û hîn rejîman bû. Di nûçeyê de hat bibîrxistin ku metirsiyên 23 milyon Sûriyeyî jî evin û balê dikişîne servan xalan. Sûriyeya basê dibin rejîma leşkerî ya du nifşan de ji mala Esad para xwe girtin. Eger desthilatdarî bikeve destê îdeolojiya îslamiya tundrev ev tê vê wateyê ku şev li Sûriyê dirêje. Loma netewên yekbûyê hêzên nav netewî dixwaze ji desthilatdarên li Şamê dikin ku pêvajiyeke siyasî bidin dest pêkirin ku herkes ciyên xwe têde bigire. Ji ber ku ancak ev rê dikare rê li ber kaos şerê navxwayî û destwerdanê derve bigire. Rojnameya El Arab jî têkildarî daxuyanên rayedarên Fransî yên derbarê Kurdan de ev tiştî nivîsîne. Fransa daxwaz kir ku Kurdên li Sûriyê beşdarî pêvajoya derbasbûnê ya li Sûriyê bên kirin. Di dewam û nûçeyê de hat gotin axaftina rayedarên Fransiyaya divê demil de şerê li bajarên Minbiç û Kobanê werî rawestandin Erdoğan bi hêrs kir û fermanên rayedarên Parîsê rexne kirin. Belê godarên hêja me nûçeyê nîv û pêşkêşkirî bi godarkirina we spas ana xatirê we dem baş.